L-Europarlamentari Nazzjonalisti Roberta Metsola u David Casa se jmorru mill-ġdid fl-istituzzjonijiet Ewropej u jirrepetu il-gidba e-grant. Ikkonferma dan l-esponent nazzjonalista qrib il-fazzjoni tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil, Godfrey Leone Ganado. Fuq Facebook, Leone Ganado nfex jattakka lil mart il-Prim Ministru, is-Sinjura Michelle Muscat dwar il-gidba e-grant li mill-inkjesta ħareġ li sar frame-up fuq il-Prim Ministru u martu permezz ta' dokumenti fabbrikati li ġew ippreżentati l-qorti mill-lit il-leminija tal-kap nazzjonalista Pier Portelli. Bl-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil għamel kampanja fuq il-gidba e-grant. Leone Ganado qal li Roberta Metsola u David Casa se jkomplu jfakru il-gidba e-grant fil-Parlament Ewropew. Leone Ganado kiteb Lady E-Grant Michelle Muscat Tanti. Your rightful title to E-Grant will not be taken away from you now. David and Roberta will make sure to defend it for you. Il-kumment ta' Godfrey Leone Ganado li hu ħaġa waħda mal-Europarlamentari u qrib il-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil huwa konferma li fil-5 snin li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jkompli juża l-istituzzjonijiet Ewropej biex jattakka lil Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.